Kaixo guztioi eta ongi etorri 2021ko Gabonetako jaialdira. Dakizuenez, 6. mailako ikasleak gara. Eta urtero bezala Gabonak modu berezi batean zoriontzea gustatuko litzaiguke. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al Festival de Navidad de este curso 2021. Como ya sabéis, somos los alumnos y alumnas de sexto de primaria. Y como todos los años, queremos felicitaros la Navidad de una manera especial. Lehenengo hiruhilekoan zehar, euskarazko ikasgaian bertsoak landu ditugu. Nabaritu duzu, ezta? Gure irakasleei asko gustatzen zizkie bertsoak, batez ere guk etxean bertsoak ikastea. Gainera, seguruenik primeran pasatu duzuela gure ahots politak entzuten, ezta? Durante este primer trimestre, en la asignatura de euskera, hemos estado trabajando el tema de los versos. Lo habéis notado, ¿verdad? A nuestros profesores les encantan los versos. Sobre todo les gusta que los ensayemos en casa. Además, habéis estado disfrutando escuchando nuestras lindas voces mientras ensayábamos, ¿verdad? Hasteko, Gabonei buruzko prestatutako bertsoak erakutsiko dizkizuegu. Zenbat gauza politak gertatzen dira Gabonetan, ezta? Familiak, apaingarriak, bazkariak eta afariak, opariak, olentzero, errege maguak... Adi egon! Para empezar, os vamos a enseñar los versos que hemos preparado sobre las Navidades. ¿Cuántas cosas bonitas en esta época, verdad? La familia, los adornos, la comida y la cena, los regalos, olenchero, los Reyes Magos. ¡Muy atentos!
gure irakasle guztiei oparitu nahi dizkigun bertso batzuk ere prestatu ditugu. Ilusio handiz landu ditugu, zuen gustokoa izatea espero dugu. Aurrera! Durante este primer trimestre también hemos creado algunos versos para nuestros profesores y profesoras. Los hemos hecho con mucha ilusión. Esperemos que os gusten. Adelante. Ondo pasatzen dugu, etxera joan arre. Ostiralean berriz, bumeraren gana, ezigatik etxean, despistatzen gara. Musikan aten du, zuzendari da, gorputza mugitzen du, guztiok berbera. Ondo pasatzen du, eskolatik kanpo, zuk oso ona zara, eskolan ere bai. Tralalalalaila, 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 tralalalalaila. Zeiako tutorea, oso ona zara, asko laguntzen duzu, beti igarra. Ondo pasatu dugu, matematiketan, oso ostura gaude, denok egotea. Zu oso ona zara, eskolatik kanpo, ez gara ematen du, oso formal zara. Berrigarri zara, zuk ondo azaldu, kondereño maitia, lagunetan zaigu. Dindandon, dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, 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 egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Mito asko egiten, marrazkia ere, asko gustatzen zaigu mitoak egiten. Ondo pasatu dugu, maketak egiten, eta hortzako pasatu mitoak asmatzen. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Urtero etortzen zara bronkak emateko, ez dute zer ulertzen ingeleraz asko. Pero Borja esaten hasten da klasea, Julianeku laguntzen beti izatean. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Abizen ez esantua zarazu, bromak beti egiten lan asko dargazu. Kurtso erdi horretan zergaitik zinen, oso ona zara zu oso triste geunden. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Andereño maitia izen diskurtuta, irakasle berria bakera moztuta. Bronkak ematen ditu baina oso ona da, etxerako lanekin asko pasatzen da. Dindandon, egu berrion, zorion, zorion, gabonak. Dindandon, egu berrion,
Dindaton, egu berrion, zorion, zorion, gabonak dindaton, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Atereñoetan, beti iPhoneekin, kaleko irakasle beti lagunekin, beti irarekin, egun batzuetan, abestiak ipintzen denbora guztian. Dindaton, egu berrion, zorion, zorion, gabonak dindaton, egu berrion, zorion, zorion, gabonak gabon. Musika ematen zuen, laugarren maila, gurekin osora, berarekin gozaz. Betaurrekoak ditu, surfa egiten du, instrumentua jotzen, guretzat abestu. Azkenean, hasieran ideiaz hain ona iruditu arren, bertsoak ez dira izan hain ideia txarra. Gainera, jaialdia ondo prestatzen saiatu gara primeran pasatzeko. Eskerrak eman nahi dizkizuegu jaialdira etortzeagatik. Al final, los versos no fueron mala idea, ya que al principio nos pareciera difícil, hemos creado un gran festival. Además, hemos intentado hacerlo lo mejor posible para que os gustase muchísimo y pasarais un buen rato. Os queremos dar las gracias por vernos. Desde todos los rincones queremos desearos una feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas. Y desde aquí os deseamos unas felices Navidades. ¡Soy